inda, akira gukurwa mu marira, akira gukurwa mu bihe bibi, akira gukurwa mu mubabaro, agusuhuza umutima k'umukene. Nonaha Imana nihaguruke mu rubyaro rwawe. Nta wundi ufite ubushobozi bwo kukumara umubabaro usibye Data. Vuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimwe bo mu Bisirayeli, agakiza abafite imitima imenetse, agapfuka inguma z'imibabaro ya. Hari umubabaro watewe n'abantu, hari umubabaro watewe n'ibigeragezo, hari umubabaro watewe n'urushako, hari umubabaro watewe n'abakuvuga nabi, hari umubabaro watewe n'aho washatse, hari umubabaro watewe n'aho utuye, hari umubabaro watewe n'ubushomeri, hari umubabaro watewe no kubaho udasorezwa amasezerano. Ariko Bibiliya y'ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro ya. Mama, reka nkubwire ngo uwo mubabaro Imana iwukumare. Papa, reka nkubwire ngo uwo mubabaro Imana iwukumare. Reka nkubwire wa mukobwa we, nta munyamafaranga wakumara umubabaro, nta munyamashuri wakumara umubabaro, nta muntu ukomeye wakumara umubabaro. Ariko Imana dusenga, ariko Imana twiringiye, ariko iyo duhanze amaso, iyo dutitirije kuva ku isaa 9, harasido pisi enema edra, ni Imana yera, ni Imana yera. Ndaguhanuriye, akira gushira umubabaro, akira gukurwa mu gahe, akira kurama mu izina rya Yesu. Ndagusengeye la satraveni opifo edra, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no kubwo Imana ihaguruke mu muryango wawe. Iyo ihagurutse barabimenya. Imana ihaguruke mu bo musengana, Imana ihaguruka utuye, nihaguruka bazabimenya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu. Imana ikubake mu izina rya Yesu. Ngo abiringiye Uwiteka abo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhoranira iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Imana igota abantu bayo. Akira gugotwa n'Imana, akira